Pamoti na ike muna. Dia sio mzee vyo Kakee. Sawa vyo. Kwa masito rugitara emage bande. Kwa masito mundu wethe ya akwacheka TV gake oyu. Yes. Kuyandwa ngimetha me Simoni. Uni wewe aitwa Kakee mwene kabi Antelope mwene. Na niwe mwene mbandi ya Kakee mbosi mbandi. Na kwa masito angi ala twaithia ano twakwatangana mambita mwene kwatuka kana mwene sati aya sati nige sati na nethe nai baye sati ni abaniza iki wewe mutale wewe ai nite sati kamanya nethe nite ti sati otu ola wa muzomeza no thina pe sati thingi anyoni ki aitha ya moko masa la kwezi tene zetha igwa ta ya laila ambulu uye mala eyu lengwe ndotele myaume niki ya isu yumamdu yesitwa mwene sati na mwene sati umite bandu beta wa kalesi ndone nzota byezitwa agwage bandewe izitwa agibande yake ona nita mugike kumba itho iyo awa imundu weta nita wa John Mulacha wa Githiki John Mulacha wa Githiki kuma bandu beta wa kalesi ayu arumwambe sayuka o John Githiko ayu mambe muzee die nege ngaleko nezu Githiko ndize renye na bulani tie mono kwethe yindi andike isiendo yuta na ina alaka na yue na mwala na andike yao na mono ta mabulani tie tita akamba mai akamba Wezi wethe ya mundu ona mundu la webisini utone the manitwa kibeti sisi akili zake zi kibetini na no bezi ndingi ukusaini ba maswezi mage bakubi andike zito ya kibeti yuethe yai nye na andike John chao John Githiki John Mulacha wa Githiki nake ona banda boai ona ta paka letu ona ta yo andika John Mulacha Githiko yo la bigie monzi na kibande geita ni tuwe nyakwa ethe yakwa ngulie ndini ukulie nyangu ko yakwa izilisi ruti ingezi atene wezi betise zithasi ruti si atene ayendo ethe yao nethe no mututi tiote nethe ya makana betu makano to nethe sula ni muse lakini tutabila penza mbengi iteleka ya mutani nyamwenye nyimwisoma na buiti na namwelecha wo kwelo ole kwelewa kila ni sinandikire John chao Githiki ndiziwa wewe sawa magwetekela yue tuke kwa mundu we Kakee musine ba musi bandu beta wa kalesi ukamba wanu eta wa mwingi east kitu yake nene kitu yake nene kulaguma woyo toite bau kotele mwanandu mambo ni andu sinju imana ku woyo make twi bwau no na ene ngale kwengeta wa mbidini andu kane ambitini zangave na kuya weta kindu kita wai no wanda soso bigwa maundu manthe wenzi kibetiketa wa Monica Monica no tanja kindu kita wai malonda kuna malonza malonza kundu kungi wenda ugethe yu kwantha wabika ngeitini ndutha weka na kana mundu witha woni ba wisiki kiko kwanza kila kitu ni kithano ka ugewe jambo kuita hisitaki bezi ndio na beka mundu kwa kutsumbu kwa kububwani cha maisha na hicho kiunena yu ndio manakana be bangi babetukire ba kweli kumbe ne gastain ene bane wandunda ndizi ngaleko zuko mpaka daraka ona kundu wa kanisa ni wa kanisa ndina ndi wa kanisa lakini wa mutembe huo kamba huo we mutembe huo uninge kwezobeta mukambe iterisori soma na magayu kweza kwetha nolo miebia tila isi nebe wite yes ne wite ka wito uzito yule kanga huwa manijara ngindia manicha yani kawo itokeba la logu hawo ito agena logu hawo ito lo kwanza kawo ito ngeo wewe uzito uzito ngeo yes lakini nawe ngaini wambathimia kindu kimwe kitawa akili wakati wote wena akili ayona ndwitha wena mathina ndwena issue kila kindu no akili tu ona kuya no akili kutembea akili kila kindu no akili iwe na akili withi yaona maundu maili hata we ubitite na kare Kakee no wa sia wangale kwezu wasome aba we ane aba yana some obuka less primary school secondary hai
siko ndole bawe ndweka semba muno ndweka semba kabita kinatwa yue no akabule ijika na ngole ilo kwetinanga nye nikabulila bagube ndienda sindu siutinde mata iteo ndweke twambatie muno nduthe yange pauka katizi ne bado kogua katizi ni wa management kogua katizi bado kogua heli ndwete kindu banamba po icho kina thinende yale at least no alikina hapa primary Esio nani hapa ende? Ini hapa phone hapa. Dunia yo maundo. Iyo adegata wadi ke thoma no abigyo fo. Nyengiti te thai. Hubu. Kana mundu tenenzi. Ende tiwe no thae sio ndo ku control Ende tuwe hata na asia kombele. Iu ne bia yu. Akatona ngwa ke yi. Babe mundu ile ndi bai na atona sio. I know atonya. You enenge wezindo enente. Alabu ena muti. Watona ngoku iwa yuni. You muti na kutonya ziumu. Yue Kakee wenga ini wa mwadhimia kindu kitawa kipawa. Kila ambacho kipawa. Yes. Kidha kimbe ona wa kisomo. By the way nye kila ndesi ni kunena kisungu peke yake. Only. Kunena kisungu peke yake. Lakini wewe kwazia my name is ni sio na wewe ni ngwe uma weme wewe andina yo mamuno lakini chukitsungu chondisi lakini ba ai lakini nani uzuka gezungu aye no na winzuka labuta mbingite metho ono kanena kitharaka kanonene tio kuzuka naye muno kwanza kusiete ne ke China tuweze ne kata niaje this guy is very foolish ana saizi ko regeti na ko saizi ile yani siete chau metho kazi sio lakini this guy is very foolish go kando eke bio kazi se kianga ibo yundu hiliye kindu kiende wekete cha kanisa yunye ni mui na kila bandu bote na sia ni mui oyo wake sia no kweli ni mui wa ni ui wa kisia ona kabunda asoma ni kwithia kwithia nana ngiombeza sia mana no asoma no kwa bika 4 no akabula kuma bau aigiara kuma bu nendie university tawa ya mbululu ndio ya mbuya na indo ibu ndo nzome ya kindu chochote ni tha ni yu zome dia uithia kwe nyuga no ithia na ngine dia bu na yo ise school na kita tia ye na umeye bu aye ne bo se ma kwa ye mewie mabiga na kitie gwa pate nye na ewie ndi bandu wa miranyi na kitoto loka na wewe kitolika na yunusi wathi bandu musie wene ete masati ba ogaba yuna kitothi kwa sakundu mate kuna thikundu kwitawa kuma kalesi nendie bandu betawa thitha mwingi thitha ibu kwa mona wetwa mwalimu mwithia na ukarunga ai etha ai wabo ene wanagu yuna thuguma bandu betawa kathana wani ngaliko cia kasoboni bau tumlimane twe bau uya wande na mwingi bono andu magwi mezi ndu kwikalawa na kala na thukuma bumwa miaka ili na kola wathia nigwa ngoma siku na wa ilobi na le sangali mpaka ba 6 ati 6 ninge na yuna no akola 4 tuwa wathi gwethia miaka ele na kwela wao twaite kindu we miaka ne ya 6 manzo na miaka 10 woge bi bado nambato nio kebi yo indi mwana okindu kistani kwe kindu kwitambua kitambuya aba ati cho ilobi wendere kwa uyu ilobi ko tenendete kula ngoma iko nawone theko izuo ndedia we bozilingiziana mani na nenga wa netha namba 8 mana 8 ko kubi muima lakini wisi bindezo sia ilobia bindezo sia ida ilobia lakini yue theo na nye mwene yoneka wambande kiao na ngiri 10 sia mana mundu ona soko ya mbiti yani twawe mundu yu ilibu andu masoko mambio kwa unaona hii kama kwanza we mundu ambe isia wo ande musibi mana myana atatu mani na gwo no lawithi ya bwa tambi to musibi wa silingi 50 30 mbo ande ya mana myana au kuna nyezi mana ndo na kamana ugwete mali yu mundu wakamano na kaina akili bandu no trosa ni wani ni kinyasa noni tanako niwe mana 5 ko gube yu moi manatho ko mezi ndo 3 musibi kinyasa na jogengi na mayu wange na uyebuni nukite moi pacha you there you know the one band kiambeza mbingi nikitothu chando na ika mundu kanini ndia ina akili you know abanga kuthika nairo we no mbani je pesa you thi lobi bazi bawe ona be ko muyanu
Ndo nye sabale siakwa nekala unye ni mpaka waleo ne edukesia ndo nabusisia kwa sia mwisi ombea. Na edukesia ne gwa nabusisia mbea ndi dia x. Wone jao kimbe. Tingita na kwina na ningaliko siba ilobi teba lukebu. Twanguke nayo. Ende one tio yo yitunenete. Manya na because change. Onangaliko ni zindu chunga magwenu ngamunga mesia isia. Ngona mambi kangu pipi. Akuni vipi na. Twandu ngaleyo ngama ni mwango wa bingu wanyenenge nono wandu meku yamti ninyenge seti. Ona mpea na mane ya tuyo ngalini. Wewe ni unaenda wapi? Nairobi. Silete pesa. Nairobi wewe. Pesa ngapi? Ya dhao moja. Kwando na kosia imbeanu undo no yumi wade karonti timbeanu na already neme yegebela ni ndie ndauma neme woga men duwe ngama man na nikamwana kai kwanda naambite kia mpaka uniform no ebinde ziko tela wewe ka wone ka wandikite kana ka school so wele wa kitauke dei kwanda miaka mbingi muno mambete mambia thika na mambia thika na mana bati bo ilobi mbato na imunjua njinye kumata na iwabu kwanza no mie thika mpaka ilobi river road thika na indi masana lai ma mwizi yuze izu alejwa thika zazi anu mani kote na alejwa thika bagi ndo saa 10 Ano kaanga mpaka ilobi na mao. Na mao. Watenga lezo ndo yadi. Lakini usio wakwa na naso yo thina mao nundu wakuithia. Wainga indo kajiria kwa na ikindu naso alafu nuone wina moyo. Wina moyo withia baikindu tonyo. Jungu kwe ngone uyiku ya mini. Nyene ya mini ya. Yani mwiso wakwa yani. Na umiebu na mao ne the Lord River Road nya. Kubika kuwe. We. Nyoni ono mata niona kila mundu ebubwaniti endete sinjui nini naambia kule ndikwa nikwe kalandi hata kwani kila mundu endete kwake we chambe yakwimba yu lakini nundu nakwa nini ya miniana ni makinda na ni kindu kitawa yani ni wombe ni makinda ni omwezi ndizo nteno ngela niti nambiwa manda plan mbi wasonga no abiga youth River Road yunambiwa mkule inange kila mundu endete kwake no kwa na you River Road ndi River Road butsoko ndio kile ndiko nakona ingeiti ingezi ambao semba na kapozi kako kwanza kaandikitwe Safaricom kapozi fulani kaena zilingi ya nemwe na ana nekite buka pozi ni alabu ka pozi ngeki thanguni ala mathangu ma elo methe ya makunitwe mundu yikite kopila ikaomboi mara mambalboro yuka buku nekite bu ai kinzo kai kanini kai life hai na ndithio kana mboko no taingi wewe unafanya nini usiku wewe ndo unaimbianga watu kwe maizi zanjo mairi ya kiatu kila kikitu kikwika mekana nakwa ndiko nako nengine thia na silikali bau asgali lakini wewe silikali yona no choko sinengi kamundu kanini kana maigweju mekana nakwa na thia gondo goti kwa kanisa nambe yo manda yimaskani kulangu tumbia yukitambo kuthe onitembe tu ne yikala batitio kwa ndebetitio na kibu kwa imbaka mbua thia na yikwa nini yethia kuyanda kuina mugo yana setio kala batini oba utenyi mutaoni bukala batini oba ute kibutio gekibetite na tumbia bumbaka kwa thea ilo ligala batini na kwa soba there kwa soba there une wake nambio manda kula ngona ndomnone rango ya musani nye akili yakwa nikite chau wathi niyo nikite mandite rango ya musani nende yunese na yana kasimu mayakua na kunia mwana tumia mwana onge police call me twethai mwana tha ku ilobi ambeni we utiangie we hata ukie ku ilobi ti tena pala peu na nye mwana ni tha school na mwenye kwani mbandi na wako haume asima mbandi methaba ambe wetha wewe ndo thimbandi ni thichau adhiriba adhiriba na nyeuzi ndina kindu no go menge town
yini no mengi town yu mulolong nini town ilobi na Mau mpaka ba at the river nabona biko ile sahani yako kuituka ya mawiyo yes anagona asisi atumeta twitha kila bandu ilobi ba bandu bako samo tao neso ndatena nete leo nikwikuthi one wake tena nye ni mundu wa makinda kabisa na atangeti kindu ni thana atangeti one wake na konanga mita na konanga kwanda kathangu kambe kuona kai kaka sawa mama namba nenda bas tia naona ndio ne thangu yake bani kumanisha ona ngatembea ngomita sio tala twithi anona ke bambe inambi ubwa tondu mathangu mambirwe no mana na mabwatie mpaka kilabu kila mambirwe na yuko tho jobo na ke ngai wa kwenda embe wa kwa nethia kumbe ngoma iko nao muthenya wiba uzu haya nyako ngwendo mana na kikoi kana nikitoela uniform ni na kikonye mwene mbwa ukindu kiteleka waona sweet ya mote ya uma munuka na iba lukandu bandu beke thangathi yokela ibwa muthanga muthei itathambiitwe ndithea kandoka ngito melenga ine thambu au yes hai atoma mumone pipi kwa nini cha wendeze we hai cha ndio ndo likawathini we likawathini ki na nyumba ndike wethe ani na kila kirithingi icio kingi au mama wethe ai au mama mbandi moni me usio ni methame nela ita wende ata ukajicokera ye mundu yani ena sindu sinthini wake si umusumbo mande kanalika mbasi nathi nekalela zibika wa mbenzi na indi ngoma yu yambeya nyane obunye ndiye mawanye onanga because tata usio yu one akule ruto wicha we bandu ba kwa ndo nongamila bandu bobote onetha nukwata makamera ku nyana mbeyo makuli pipi ndo nokwata bandu kwe wenu kuna ngita ndi wendo twa waya we aino wethe ondo ni mazumwete mesoko nengo ngita na kuna ni wewa ingaonera ndi meseneza yo nongo njaribu unaona naende kuma bunye nambe yo kubula no sani sinji nini be izo yuno uma kwa kasawo ndazine adala bandi adala oni kwa kena atiwa bune na to ningethe tio ba uba imondo mbezi ndi na kendo ne ya tio mateso ni story ndazati kambiyo mea to ya mpaka 2028 nethe yake iko kikathela kweli ngetela mbandiko kaba ngenjoi lakini baba ina thina ba ungu amba umani kazati wakatembwa ngiwe machokola no twethe ana kuyaba nethe ndio thelela ba wu masako no kanandi kwa ba kathome ila mbululu yakwa lakini yue thio siola wibo nandi kwa masako na iba kube na chao asoko we love you moka ba makutano machumbi makoko kuna ngoma bo you know mo bungo ka ba wa chuma na yose wa chuma nyendiwe yani we free ngoka bo wena kama sala you get there nende you nambe ni pika au sabio na yini kwa chenu kwa nengo ni teruko ruko nambe yoko na tena ngana na kwa tatu pese nyenga isoko nyandi nyusa ndi nyusao na chao nditomeao lebi ilobia ndinambo manaka ilobia cha kwa ngadinga watu tumibuto chao nambe yongara kiusani mbaro ndiye kuwa no ngwakiti ngambe ya kwase yani itu ngoma yunga kwa mfano yunga yu kwa mfano yu twaze yu kamera ni hapa ya la ngomela yikitu ni akwa yu shambiki yutanai kila yani njambe ya ku nionyoka ku ona history ya kabini ndasa okay no mambo lolo masako na mambo lolo masako ese nongwatea ni pata na kwendo mana ona ngatwike ngusabirio thi kuthi ngambo kwao yu na liganga ndekeni nenda uthie kalaba yaba kube na ndeleba ni mgulia pipi wasabani ngulia kwani baoke kwikata ngona twathi usengite kayo pipi vipi 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 pipi ningelemende yego kube ne bata nae kwendo mana muno na mbeyange ngakuli omeama kuna ngoma iwe kwani nikulia kwani ngita mundu ayendo record ngoma yekata ngoma already nwisini nazo mangelesya na indi na kama na mundu emusela yangati kamjama ke tharo sabibi
ngawa kuya tumundu tungi tumundu tulatu iwatu isi tutwa tutatu this lakini wewe ya musilano ngwati echa ngati musila twende yangelezya kila kindu nyenweze nukati kwa manangoma nangazio kwa uyani anda bya target ya ilobya ila na ilo manda nikana nga record hawanundu ni makinda ila nandike wangilisiana ile nayo bakabyo kole yikwiru komya nambado yiwachi mwana nengwa zizu bado wezo komabuka nano gwezenuka kote kote ndio thoko nangi ndiandikitwe bakathome nandikitwe bukathome bakona katelembo uya wandithia yunye ne thoko makuma Monday mpaka wakiana mpaka wa thantatu wa thantatu wa chumwe ndiye thawe yani na nundu ina nengiwe target yo mantha mbesa na ila nandikiwa ba yikuyana nesa uwa chumwe you not umea kuthi kuongelela pe ila zita wo ibalua nyena ndio batwana ndiwe yani ndithi ibalua ndithi ndikomye ngili onethia ni gukua mabia ne kacha muthe yumuthe nozu yukana kutema ngu job yoyote onethia ya utakiwa ne kasia yembeza ne ania makinda kindu kingi besa ne ania na twa wa studio na dina record volume 1 ya namba siana 10 bali 10 kwanza jaike lebete kithei angiliziana sengili bibiti wamba ni gilibiti gilibiti nombania amuzila ne kandethe sia nikokie kape pandu kandethe isie alabu ethe amina ino kungunia yusi ba studio enda kithape mundu atsolo mbenzi chao anena na moethe amaina ibia asa undu mai base ebinda yuko record yo wethe out tena ngilibiti baichaga tena sira record ya mbathi 10 cassette kana CD tio yu andu maukie na YouTube na wathi omwe knowledge nako nambathi 10 nako nambathi 10 wethe tena ejo umondu ngendo kyosa na nazi okana mieche ngone yu nangi ina ndu ikie muzanie namba na manager thengi ku yani nandike nandikiro ndithia na yuna ningi no no legile mbathi 10 kwanza isikubite itho kwele tio na mandie ndau ndenda kwanza ndenda nonsense na ndo ndenda nonsense na soko tio ya kwani na thi sokoni hai na bika sokoni nyekela ndina manake ndo too late na bika sokoni ile saa ya bika ilobi umanawe ilobi saa 10 ile sia kwa duka matama kwa jua we muthe nawe we sherekea we ilwele ngali tu muthe nawe ilobi we na mamuli mene motewa lakini ende saa 10 ile sia bika ona kila mundu kalondo kake elekele ba plotini ko nakulendi kwani ko chambi umakibwa atendi kwani kuzise ngusu ena ngilia mana mama ai nethe aba ikiendo nonguthini kwa melonji ino magutano kani ilobi nange ndizio gie mulolongo yuko tena mulolongo alabu inethe yekumbe kilende kichaza niki kala mulolongo yune nithana na momuthena uyo kila mundu ewa ikwake na thi lonji na kwa mayambe ya beziana tena ndie ne tae ya silingi mana 3 na saizu na kwa kotengu yake kana niguite mukate munet mukate uyanu weta wa kumani na uyana mukate alabu nini ita soda soda mwana okindu kiima weze ngeo cherekea mbeza na ndina nyumba one wake kwatuka manange meana mana 3 na hiyo ndiye kumani na nima na soda nezo zisenele ya kumbe munde timbe yanu sia nyumba uzenya wakatatu pala bandu bakwa inge mutaone ndadi namzia wa yayu niziozi adiala onozi ongezia uyako zibo hai maila masako yakwa tena nambio mantha bangi bakwikata bako hivi kwandikwa hai yuna makatelembo yuna athi bandu beta wa mumando na athi nandikwa bu umane mumando nibona kwati akili na ndiuma mumando no umie nendete kwandikwa mbandi yambe nondo ya mutua wa kuthimba ndine ndiaye kona na tese kata ndiaweka waenda na thina kwata njobu na ila be njobu laisi yo kwata ni andithia by the way oyu kazi ya bololo yesu yo ni oneka andu bai mundu enda kwatangana na mundu oyine ba kabala ai oyimwe kabio oyi evangeliyo anzaro kuzongu
Thandatu. Mbona no kachomete mbatu. No kachomete lakini yu ningi na mundu no monenga liuna okomo. Agwani na thine kati ne oba une the anambe okulangania na kwani mundu alikara mbandini akaibo. Wewe na kwata kabo kitoka platform kana geta nendo tamuka kizungu. Numa banda nena kizungu ni. Wewe na akakwata wewe unaweza geta wata. Yaani na kwata kaunjwanje kambandini. Na ndiuma ba uyu ndiuma neja thengi ba unabo nyendo yao na dinande kwa mutulane bandia mbe kwa kasheshe akasheshe no kubandanga ngoma kwanza wananasa kania mitheneno ingi ma weekdays weekend ni sinike ndona twende yo no nambe opanda bei ngina kinengo ni nacho kwa kilinga no inyosu na thaya ithumula na thaya katiboi wa Maria na indi nese thia ona kwa no mia kinge no neke mama nanga muita bya nanga musia bya batomeka siana thandatu eka kwa zitatu mama enda azie thitwe siana thandatu no azethia kama kwa ukethi ati ona mwa bandu ania ethia gakuna kona na bauga koka ingi nundu siana ni thandatu na wena siana thandatu we mundu muka haume mayusi asia naguo YouTube na mane chati mbandi yakake ni nama na unjua mbandi wonde nama nondo na ilotunga nama na kimo muthe ondo na ile kwathukea na indi nineko njanja na name chambandi na kwa nazo bya yakwa na tinyo yuka geno amezia mbandi aba dharona bobe wesio ligata nigendo zo uzusia la nawe yombani tie kuthaka na inge story ya Matharau Street. Yes. Matharau Street nambia ngoma yakwa nambio dina twao na no swani kalabu kangi kai bandu beta wa wote nambio kuna ngoma ba kila weekend abana ko tuweta pe andu metha amambati akwa ba with much kalabu kambandi kawe noitha kambandi kia kamusala kaseo na hiyo mea ni gwa maitwa manganda zinjui nini wethia ni mambia no moka huko naba kalabu lakini mayuka huko na wethia mwiya no umiwe no maiki akatamba ako mwiya umawe kabi aume angi moka bu meki akatamba la ko bubu alabu mwene mbandita we nitawewie nini kitawendi kimburi yani ewe kizungulie nene ndi woka kabandika mbona bano tabona kuna kabandika na kwa saizi ni yelo azu na manyane bakwa stush na kwa ni wese akilinye andine sota muka akilinye akilinye ndiye nayo naika mwana kanini ano sio ko sisio wethia mbona kamundu kake twika kainusa kamundu kaka ichonga kamundu kaka inyusa skala kou no nikabubwani chesoni ngaliko iba ni ukatuma musi na nikatumila ba nikatumie ini ya mundu mokaka ibati ekichako yana kwa nilie bawe na ilio wisi ni wakamukabesi asisine mbona kimathe niki kwanza kimathe kana kidemu hai kindemu kibawe jai kimathe kiiba kimathe tike hao ndo kwanza mwana ndo chulengeza ndimba kote kilacho ila design nenda ai wethe mametho ndo ngutwau waona ndi chao kitwa wau isikana waona mundu nzoka itwa waona hiyo sombele undu yendere no gomuzia jondo yendere ndigezo liela wana mara muna mwita na kawaita akamba the way kanamba kunenga sili akaketha ndu isi ukatiana mundu mukona wisula mbaya wichao wembola with the way naba menda oka akili kanini we mwikalio nthi we muyo kaindo azizio unethia ubande wa mbukini nyendi bona muya kasota mara mwagwa ni woka mwete kila stories ya kabi na ende kuwenge itini ndukeze ulwa kitambaye cha kabi kwa unendete amepata na mundu wengumao twende wabuna mkule alafu pipi aje vipi na kuti pipi
Kila siao stories ya kabi na nese nini yenyewe kila chenyewe chethana to launch ai na ju kuni kila bala ni ko mane ya mina ya kote ko mete ba undu be kabandi ka kuna ba usuwa weba o kabandi kala kandu maka kuna kabandi bulani nekalanga bune na kule yini kanyata umyama kwa makomete bandi saizu nekilio na makule mambi ayi we tikomete na kumba no munzi mbosi no tosumbwa muno icha wende na jina nena na mwene manager twa indo na muya bandi waite andie ndo thenda ambie cho ndika kena akwindi oza nyumba ti ambia nyumba ti ya kwati we yando kembungo ayi we the ani gwa tanzie thende na jina ambia kasa walika we na inge ya muoma wakwa na umandania we wewe yani nitwende turudi nigwa ta ngwamba tu etu neolo namba tu etu neolo lakini wewe hai you kila chokio nguna chenga you onendebo wewe ya nyene mudhambiye lakini you si ula nalika you silanga mwana ni chakwoko ngeze ya kongukwata kindu chochote ngechangaliko ingi yani kongukwata kindu chochote mwe ziliani na kawe na ni makinda kwa ni chao na bongela ibobo wene kwalwe mabuko uyu nundu othambia yu na ndimi no thambia ambia bandi ndiathe lawasa na mugolia ichao ambia ndi kuya mbandi yathela na mukulia mbandi yathela ambia bagewe yanu ngi wandia na mukule we mani chata ai keke ukilio keke yangu wao hai nizi nyendina akili nyendina akili niona nongo mchezo nyata umala ngezeta umala twabika kuya kitio loka kana kwa ikiwata ndo ndia yeki yaiba mpaka wa leo yikuma ba uyu niwene unikwacha na adio koma unikwacha ne uye mwene kila buyu saa 10 agweta era nire cia wiyo cia kuithea na ndoka haba o Yesu yosu kake kapiye pa ni wengwenda athuku mange moga mambita no kana yona no bangie mesa ya mesa ba katiki bila chake ba cha kwa ba ya ambia kake ile buku twandikanie ibendi amwe buku iyo ba ya kwa diwete na dinete buku ambia twende twewe ni teata ngilie 10 ngili ko kwa mithenya 3 okay no mundi twi wa kiana ti wa chumwa na yo mwitho kumia inda ngili ko mi anenga ambia yue kana nanthi ati kwa saini ba asaini ambia yu we wa the la na ikana nanthi ati mwikita kwa mbosi okatauni lobi na we ya umila ngakwita yuya no adela we wathela na njap tine solilikana kila kindu ndabiwe no elandeto yuku mabue kotetwa kwatwa kindu kibwa kibubu ni ile azu kila mundu akwatila ngaliende tondo ilie nyene ekwatila nendio landiba maboko soko muyo mulolongo na bigabune kalangu chuma chambe chakeli isi naso yete kwikalana mbeza na yundi nasyo alabu baya nini nakatiana na isitwa ya mbandi na yu mbandi ni ekiokono ile buna kulia mwana olatwa inake pipi azie vipi na ambie cha pipi chao namukulia kwa ni chao indi kira akende mutani ni chao wewe ndara ndiye ndo thambia ai ayuna ndotwani tewenda kwikwata ndoke ngonie sindu naituite ku mali ngwonye mali baletwa teno sa kuendise ni la wenda ambeteba soko madharau kumbe ni kutumwa mani mani ndo miwa mali ni sieba isu kufika buna wewe si mbesa pone mbesa wewe na zilingi mana 5 magubo yuno abaliga wazo kuna 90k na liga yuni nambe ya 90k wazio kutukia baba
Kotene sio kutoka ni 19K ni yu. Na ndi kutoka ni 19K wewe yanye ina tekela na ina sio nyumba. Na ngi yuna ndaili ni tinda madharau. Batwikie mwana ndalea wanasi na ndu ndaba kalesi ni chakaite bua undu waona njisi ni kwa chau timba ya muthemba ne kalabu kawaita mwana ndalea wanasi ne kalanga lakini na kwangu yate nyendie mawa nduke ywa ne metro na indi igino azio za oliga na dina alingo lake linga kila cha linge kwanda na speed siachoka ne tibando banana iwe tibando bananga iwakwa hai kalaka indo na kwa undu ona wiko cha mbili na akakuo una na keki yakamulakini kabya ni cia kathela na nombo meyo engi nasio kailobi yuni kwa chenu newie no kailobi na kona kindu kitawa misungile na kwete ya 90K ndisi na kwete ya matwesi mbothuku na kwete ya balwa wa satani ayikuthu choboi peke ndo kikwitwa ningosubya no aweta na ni cha next chao wiki you are also we wa gwegeto peke no mongona naja tukula na cia mwano mundu wenda mwelea wanesa kititethia ni wisira lakini na kwa amanaba baya ne wa no ndisikana wesingi ingi yokula cia etolete kamesa ni taka amana mwana oi wezi yokula cio yumwana uzitwe mania waba na yula undione kebyo ni kwethia bane ni manie na bana bo always yuka gay toge ba masinda noni nona sindi kikombe ule wia da masinda kombe ana ndina afrai muno cio nige ndina afrai inge na wena no kwa die guitar cia gu no kwa die mithoko ayona ndina afrai ana ndina asimaili oneka kutheka ona ndina asimaili nige kona ndo migie nai na nige ndo na afrai peka kulyo ngeo kulyo mundu angulie kulyo yu twasie we ithekani kana we pandu popote wimbishana na mangeli plani na mangeli ni yana thimwe na uyatha kamwe we no fry agai ndo so fry ini zibado na dio na mangeli 99 na nimeua mutole kwa wachao kwa muleo we buti kwanza mama na we na ina iba iko niwe usole next we kata nondo wa fry wakati osi wa fry by the way kathabe kendo tese no ne mwana njechi utwanie yo ndenda akauni na we sindenda niki nondo ena ala maripa mama pensi yue thiba ya makumanite ndimende na kwathanga na maru chambabu ambio chati maindia nitakuja kesho kwani unjalala ambithwe to yuki uni choni nekie nye ndiye sofra ngai umwe ngavura ni gakombe gaya na ambithwe to nondo ni naumia mari baba kana pia na mama ngono ya mametho ai usiwozie gikombe no sawa unavurai utawa keni unawoziada utawa keni ane raitini nina wosie nesa pio kwanza nobo ko yena moko onde utawa keni wa Maria na ndina obo ke yo ivivi nikititetha nye mwene nithukomanite nake miaka yana miaka 3 na kibeti wake twaite withia wisi wethe kitauite umanai kithatite kithatite niki ni kwithia yo kitandani ndunao kanesa no tuli iko uku ni kumanicha no kisomete nyeke ni na mweleilo ni mwisi nesa pio na ni mundu musomu na ni mundu wi akili cia hali ya nju by the way andu metha mabu aundu wona tusimoto asimu kagutona ketha kena 30 GB kaka kotone tha kena 20 GB kamwana ngeke na 1 GB yuna mwandu metha mabu au pe andu metu akili tunini maele awambola na mombikite yuyu utena akili ya hai kwa chakeni wa kwa mfano no ipa pa mno wanesa anambiye Kakee ni watatanga ona ti ni watata watatanga ni watatanga ni wanjaribue kaindio tulia ngowe
kwanza nambikie nesa muno Nikenda wike biti zaidi. Nikenda wike biti. Yuke kanambi Kakee kwanza kotewe kanesa. Ikotewe munanda. Ngamba kulwa kana nduramoni nake bawo kwitwa malama. Akunamba ndingi na nisikie. Nuona? Akunamba ndingi na nimba ndisikie. Yue monda byakeu. Niso kumwe kwatyo ingi. Nidi nake mbandi ningi yakwa. Nake kumbe zio swi mena wea. Ni faili ngoma. Ni kweti muthuko miwene. Kiyo kindu obvious. Ndwene matatizo atu, ndwene makosa azu. Nimene. Ndwene. Alabu nini ndwenda ukathia muno yuke kana ngathie muno. Withia tunanangie share ukethia ni amwangathia muno emombonia makosa. Lazima wonwe makosa nikenda next. Yani withia wina. Ndi mbona newa kiangane na kabinya. Na binyono keniwe mwene thana goi. Ndono umya ba. Mbego bainisa imo mutemba mwalaka mbia. Hi bro, but tunaongelea ni shwali. Vitu zingine sio za kuleta live, kuna watu wana watch program na watu hii ama watu wa heshima, not fair. Nyendia ya Asia na zienyi. Ya mwanagu. Sawa sawa. Usia tawata. Ni saibo mutemba mwala. Aya. Deta izia ile wethanda bisielo ogyo kuna kwambata. Noni omwetu yake comment. So sainya siabika sianato ndiru ya Asia na siando wa kwani kwa yakana ka kunduketele mutongo na kethia pe mu kunduketele sago ye mwanaku kana kagea kwa ye mwanaku kethia pe kindu kitha kina bina ni kokondro kindu kita wa mbina ndamu by the way ndo wana ndo mama YouTube kanene na indicate na niwe mwini wako munde wenda kanene ngiwazi yake mbona ntwezio mbingina tukitawije Ninge naenda rulike wawe tangima ngeta mboka ibyo ndero kakomanza. Dayu wana we nganda yango nengonda. Wana we president ye. We president you. Imagine kikundi kicho then you without we control. Ndo mutumanu. Ndo moe. Ndo kweta mata. Malaya fulani ya mundu mulebi yungi and wasio then you without we control na we president. We wona to the nata. Keda we ambitu na we ba TV ni na ke we onata ona MCA fulani wakake yao you monde ugundi ga kwate ngewa ya Kakee kana nderila Kakee ne wa inena ndiga kwate clarity kweli we ngania no kwambia lele mwetu wake na the yo ya ni mwingi kwetu ne wake ti wako alafu tuisasi ana kwa sisi twabika zasita Kakee tambua twalo kwendo tambua andwala ngwendo tambua yu uyola mwingi we thaba ukila sia wapi ka TV ni ukolwa mpaka ni chao na yu ilengi no lilwe kibeti umundi nambe yacho madam wakwa eta wa Susan Mutheu wa kuma bandu beta Susan Mwongeli Mutheu umite ba kibani cha Kangundo kibe na ithe yake eta wa Sila Benati Sila ni mamba kisusia na ndikethia nyakwa ibata nake muno eta wa Mary Muthaki wa Nzoka nethe yakwa Kithiki wa Kisandu mashambiki no magethekie kwa njumula nundu ni nyingi to na wakati wivo kila kingine teta sera mundu yoyote etha ena kilabu chake kwenda uko ni wambandi ile tuibo wana Kakembo isimbandi walika YouTube nukuona nthebe tikwete bio ebumbi ona mathethi tio umewa ngomewa mati etetio mpaka TV ni mbandi tesiki yende ati yawa na kikombe kiosa wendia Kakee ni momozie kikombe matwaba kitwi iko nito munenga namba yakwa yombite ya wea peke yake 011 390 38 15 sogelenge wasakalamu 011 390 38 15 mbete uya wa mubingo wa nyumba mubingo wa kilabu ngatia cia kuwe nacio alangi twithia nebumbini ta Kakembo isimbandi walika ebumbi andika Kakembo isitwithia na bau YouTube nayo ni Kakembo isimbandi TikTok Kakee kabi mwene kila bandu andika Kakee wimbithia bau thank you so much Kakee nundu akuka asante sana ndio lone utambo monde ala maikedia kana ngene chaila mashini ni play out ndio muna weta wa Magrove mwene na mwaluko director kwa Wini Musili alikuwa na kamera na Joseph Kawinzi
na wangaleko ya machine ya graphics ni na mrembo wetu wa Winnie. Kwa hiyo tuasia bye bye na tukuendete sana.